ali je zahvaljujući jednom drugom komunisti koji je bio čovjek fleksibilan i mi smo uvijek prolazili dobro, to je bio Rasa Radujkov, Rasomon. Rasa je bio jedan interesantan, njegove sednice, beskrajne sednice. On je bio nevjerovatno. I kad je bila ona velika gužva oko Žike Stojkovića i Mihiza, kada je bilo naređeno da oni moraju da lete iz Matice i 100 knjiga književnost, gužva, Čaradarević, šta je znam, onda je Rasa vodio jednu od tih sednica, niko nije razumeo šta govori. On je tako bio genijalan za mutljage. I na kraju se sve ipak smirilo, nisu ih izbacili. Jer mi bi njih izbacili, ali problem je u tome što je to genijalno, što je to autorsko delo. 100 knjiga je autorsko delo, jer je redakcija, jeste tu Andrić, Leskovac, Voja Đurić, Boško Petrović, ne znam ko je još bio, da li Tišma, nije mislim bio. Ali to je autorsko delo, ne može Mihiz biti izbačen. Može da tuži Maticu i da dobit će svaki... I tako nekako izdriblao ovoga Čaradarevića. I jao Bože, šta je tu sve bilo.